Kurumjari. A very good evening. Welcome to ELITETV Plus. Adomna Yingbiripasi Cinema Spot. High-level program asida film gi hiram da leiba akogi artists sing haibadi actors, directors, filmmakers, amadi music songwriter, makeup artist na chingba kaya ama koina pudana lakchadana wari watai sanajabagi program asida yeng tabiriba pumnang magpo ihan hanba maktada chongtham amritana taramna okchari. Ngasigi akogi episode sida lengbirak libasi handakta release tawkiba Kannada language movie da akogi Manipur gi top ba akogi saknara ba actors sing saruk yakidana release tawkiba haibadi Chilli chicken hairiba yamna popular oiba movie asida yawkiba cast amadi makeup artist sing ni akogi introduce tawbagi tanjam ta logjage matang asida yanan ba magda da biju thangjam. Welcome to ELITETV. Yanan ba how are you feeling kamai tawbiri atwan habi. It's kind of a relief to Heidi Matamuana Fungi released to Wugi, premiere to Wugi. I'm a white those released to Ravnina reviews we am postana Dumlapa, Kitang settled to Radar minds. Tumbayare Husik. Okay. Film say under recently doing released over. I am the positive response. I am the same. So I am co-create security. Aduga I see currently Delhi Aduga I am like have problem can live okay. So yeah, the rest scheme matam the hard work se loy greva. Okay, do kai ihan badalak bada habedi ngasai rejoice so the sigi film Chilli chicken ge title si ba them catchy oi ko. Aduga sigi film sida kamaina how did you say yes to this movie? Kamaina sigi film sida kamaina pulak khibino kamaina la khibino masigi wari thambi. Baina Chilli chicken title ai ko. Title de yam racist ai bodo. Adugi Chilli chicken go ni si simas ki hai approach to kanda maming to na. Aina no hire Heidi am tea racist right with no ina kwegi north eastern masagi simana mingaga smina singo mato was the amtina slur over words that don't give adu dona ado narration Heidi am tadi tau yengo har kan kona adugi orido khangak pase film ji da ha pase akhoi sakse uraga akhoi own culture akhoi own Heidi chana ba thakna ba loina ma tungali tana Heidi akhoi leisure adune akhoi sak orga Chinese food ngak to oigini haiba to nati aduju oiba duka plus adugi wari myam sida aina park ma matamda aina mapalam da larak pase 2003 da gini ko id imphal tha do aduna aina thingnar ko myam dusu oiba aduda connect to ngamba plus connect to we har ga susi gi sin masida discrimination and racism on the face oina uttaba okay the underlying meaning oina thamaga kamaina to wayai karino haibse haidi mi pura mega hala mega tutor mega haidi amana amaku guest hankanaba adung bagi oidaba as a human story oina haidi human emotions oina puthokgi wari oibuda aina hoi haidi this is new haibado something new and something very human harga yagi ba film Rejoice, how did you come about to work in this movie? Film say I go makeup artist and so work on in a Christmas fun job on Magi Banina, head of the department, had the film terminology high and my work out with film. Films like my lucky had the Dabijo and scripts like Lamatunda Moina had the Matamda Lempilema film to release award the money to sorry I died. The Moinas to cause inclusive which understand the character. Have you noticed the louder way of living? They come in a might understand over cousin group has a palm. You had that was on the place minor at the Tommy Smile Lake, Welcome the town of Kono Hakan, the directory phone. Directory phone, and minor native stories, my Tobiaga, Hagan. I should be a side. Aduga makata pada handak se 2001 da khoi Manipur da ngasai film sida Hindi language movie che hadi any cinema hall da kapa yaro habegi ngasai gi order ama haiba tare siguma notification ama thoki bana khoi gi cinema hall sing da siguma kapa se pura thing gi bam leigere adugi matung da after that hadi after so many years nasi 2024 gi July sida adusu amidst all of this conflict hadi Manipur no hojik thainari ba issue myam sida ko marak sida kamaina
kari hadi kamaina sigi Kannada movie ama ngasai Manipur da porak pase hadi sigi idea se kamaina lakhibano first of all a very warm welcome na receive to ko mayam na so adoga sigi porak pagi idea ge wari se kamaina la hadi Manipur da siguma movie ma porak pagi matam yaure na khanbibra kari khanmin matung da su siguma se adum chatharakani na khanbibra kari First of all, I want to thank each and everyone who received the film with a warm welcome. The concerned authorities of the day, MSFTAs, Amazon Film Forum, I haningan ligtin thagchay kay ginoda sigi films tasengna exceptional oina after so many years, more than 2 decades ki matung da Manipuras maina kapa phang bahai je maramdi ay nang sahay gito wari is on the face na taba it's more of awareness oiba di mapalam gi film oy na khoi ki ay isamak su mapalam da actor in lar pagi yamna thingna jai ko wari je khoi ki maram da namgi haraga nammaga jugo chana utpa representative to phazana represent to bose phazana to widaba ha characters gyan men ta dan khara to wiba ma ha di research work to orga ju yam lazy research to orga represent the utpazida mong chumdana utpa yam yawe ba do sigi films that it's more of an awareness aduga handaki lai ba Manipur ki situations is as yam relevant oi have di khara malai ko Manipur da dum lai zarga aina husik lai ba situations da ngamna ba ai fight to gani have ba the khara mana ai di easy access oina ai di parents su pakat boira natraga kitan ai di Ladiba angang macam su tu su mapalam tu thadu khara phagadra adu ki wakal lon su yamna lai nei ko admaina thadu ki buje ada chat ki buje akhoi isana thingar pani na khangye ba ani yamna ngai ba mafam da lai batar ga zu akhoi ki respect hai bujim di sum hang hang ge ba paisa tan bi oi gera school do oi gera colleges to oi gera ado sigi sin ma ji ki through ji to utpazida aina Manipur da premiere to waning ba release to waning ba je yam relevant oi ba je to the parents to the society and to even all the children who want moi dream oina mapalam da leizaru ge khan ba mayam da mapalam da wahi kitang strongly earning ko mapalam da minai oina lai gi mohol iyum zida mapu oina hingba yai ha do adugi mong ji film zida ta e India ma chamani koi India ki part amani adubu mafam mayam amadadi accept to bahori inclusiveness haibuja simyam lay tawba targazu hauzik phawdi sigi struggle akoi bu accept to wa alienated oibagi emotions amasung feeling adumak laitaba na teba duga akoi je discriminate to was mamang da ming gauraga haidi slur languages sexism or name calling adum yam de tokre hausi kharap hare adubu towards like subtly discriminate to yam like even thabak from the higher kind of promotion da akoi phangda ba adai di adum ba yam je sigum ba yam je uhan ba je khwai di ki best ne akoi ki society ji da aduna sigi film za aina mayam de approach to matam da smaina kapsi khangi Manipur gi hujik lai situation ji da amna kana ga da film oini haiba da mayam ni yabirak ju ai ki khwai de ki nungai ba kaino ni laibuk phaba haida aduga makha chatharak pada ana wahangam tangja hangjaningi haibadi hojiki bijuna thambi ki ba ngasai gi north east ki mityeng leram bahane gi racial slur name calling to the aduki mati kya de handagre adubu somehow some subtle levels adi adum di lady haba masigi matang da ni pukhachaning ba wahang sina ngasai gi khoi gi north east actors sing se akhoi gi ngasai gi mainland movie making even Kannada movies na traga even Bollywood to bhapa da ngasai gi north east actors sing si gi mafam se hadi north east character khatang da moi se limited oiraga adum su lady have de khoi American gi cinema yeng ki bada su adum hadi north east character adum sahan ba adu de gi hene variety se leita bagum tawba aduna masigi mindset se kamain hongdo pa la kani ngasai gi diversity di high but true diversity si di representation khatang da sunate ngasai gi mi sing si de equally yeng ba si da su orakadori bani ba aduna masi matana ka having exceptional में आम थोले का हाना नॉट इसके characters कैसे telemet होइना थम्मे बा आईडी यम diverse होई the you can't play around आईडी any नंगा Indian
film natraga Indian series ta nang anyway chang audition pi ke khot ke yade ba hadi North East ki oina chap chaba moina tailor-made oiba character ama thambase ana tawame husiki yamna change lakhre kai the because of the social media and because of the globalization aduga khoi OTT format ne am lakpase da ko hadi western gi concept ne amazu copy toner ko har panina music laiba anoba me ama thingnarani I North East masa haina North East masa khaktingi character na tawida anywhere even gi project da ani tawra film jamun na ko music heroes now gi yawbane adugi film da I played a doctor ma North East masa oiba tar kaino da laiba haidi Gorakhpur da laiba Gorakhpur gi leiraga maze Bihar da thabak taw laiba doctor ama and ai origin budi North East masa orga zu but I somewhere settled in Gorakhpur okay parents maina dumba to the game swaha na ko Netflix ti yaw music adugi film da aina tarise band amagi lead singer indoor dagi pura indoor ne ba ito indoor ki moi language ngang do du mong de ne ngang doise sakchi dang haidi North East masagi oi admain tor go husik na mayam tholei ba sigi se tap tap na hong tor kani sigi hong tor pa sigi first team writer gi makhote yam lai mani iba matam da kamaini I ga ge ha je sigi mai makhutta mayama na husik orize writer mayam na husik tholak tana moigi pay structure da ju akhoi gi asu phambang thokpani akhoi gi smaina minimum pay laigadamni adu mayam husik tholai dana kai gino da husik khangi content jina kwai digi main hero ne haibse na first writer apabu tholai gai akhoi gi character ju apabu yam tholakani Okay, hojik makha je chatharak point akoi film gi matang sida oina wari sanarasi edu da masida and biju da han laksege edu next ai makeup gi matang da register mu laksege biju da hojiki sari ba khaba gi character se it stands out habadi khaba se habadi amna khara su shady su dum oigum su towi edu dagi ma se hede at heart su dum pharangum su toba but we hede a mystery amon su oiko aduga ma se head chef ni and manani ayamna he's the one cooking the chili chicken at the title of the movie su oiduba aduga biju di han su master chef India gi participant su oiraga thong thakwa su pabjaba lei but isa su dum vegetarian ni su haibi ko aduna kamaina sigi role se habidi chicken kakpa gi sin yam posawang ga yaudana dai tawi ko aduna kamaina sigi the role prepare ta wada kamaina tawki ke process kama haibi ro thongba thakpa gi di ka thain le hona thongpa duga vegetarians day 2017 degi on gen by choice na sa sar ta na teloi chare adugi thongba khotpa do khangi kamai to na process to me ama aina film degi oina aina thongba me am isa sa tra ga ju ko even rejoice oi mo chare ni ba oina loi share to ga chare ba bila dabso tho ko sa de so dai ko ana sigi ai ngonda sigi characters la ko matam je ka ha ta sing na har ga di I'll be very honest to the character ajoina character am yawe ka ajoi gi character oina ngonde poster opane okay aduga aina paaba matamda azoi gi hoi phare director na si je pamagadi director gi matung in ani ai torage na ado lembi leima gi film se NFTC gi film festival amada ka Bombay da digi film screening to matamda akhoi gi director je mana yang hoba da gi mana ha nang azoi gi character paaba to khaba gi character do pawa and par kanda asidi ai ngonda karimta play tawningai later sidi ai isa magne yam da relate tawro ai isa magne ai chaba thongba adagi kayani isau langa dum lei do yum da ju ya hadi khar smoothie su dum oi ko ma se aduga tawga da phara dum di tawba yamna phajaba amna ka khabagi kona magi graphic mai legi ganda was meaning in kande antagonist la khangdaba protagonist la khangdaba mystery oina thambase hai maji pharira phatrira khangdab to adui do yaptina nungai ba haidare ko adugi play tor pose ingon de yaptina di why but the sing harga okay kai gino da koi ki films script ki scene di wise na na the location ki hisab ta location scene na see available oi have do climax to oi bai lady adugi numit to da
adugi same location do dane ko sima horpagi matang amgi oibisu yai nongmada sin mari manga number du ju track to late we are right ai graph to si degi si torok pas mindset khibani side hararam da si da si mai kaning oi ba du tholok pa du yam ti wagi ba atai angang atai yarabi character du di moi gi haya aina level am du set pa character na toy ba khab khaktang ne mysterious oina thamaga magi up and downs me ama thami do adugi track to wo do kitang sore gidi wari do oina mak am sore ka doi ba ya tina challenging oi character oiler me ina hamba ba matam dati ai isani kai khalam wagi nungai aduga yamna yeng bu hade khaba sida khoina su dum yeng matal de hade what will have my mathang kadik tawra ka doino ha bese dum khang laga dum yeng ga doi bu hau bu hai tare ko aduga ina makhata ne laksani bese hade rejoice you are the makeup artist head of department of makeup artist and UNCB fanjawum ko aduga the makeup se mayam ma lai film ge makeup sida hade actor gi just camera mamang na tama makeup khatana tana rejoicing na to video se hade ngasai prosthetic makeup sin ne hai ayamba yamna specialized ori bese the prosthetic makeup sida kamaina sigi lambi sida kamaina sigi film sida kamai changi bano and what inspired you to pursue a career in prosthetic first of all and prosthetic makeup se mayam da kamaina uni uge and habado adu thambi okay first of all prosthetic makeup se tasena types of makeup niko adu khoi makeup different makeup je high grade aduga prosthetic makeup na mainly cry use so ga matam ko film den mainly use tawe aku india da yamna 2003-4 da date la pawe but hollywood da yam ano matam da kisi na pawe prosthetic makeup se aduga aku aina high kamani interest or ga matam da 2020 da ga hawe makeup career se 2021 ai guwahati da makeup instructor when I learn it. Jadi I say films da changling up pagi issue interest race so how wale. Ada yam na nauri boy banina makasu Bombay da natana pagi course to bam dilay da prosthetic have the tools when you use normally pagi traditional makeup the user but tools siga prosthetic makeup the your tools siga different cut lay ba. Ab desi weather conditions na ba ya da ba silicone da bum na pamuk ko reso ko. Aduga habli prosthetics na mainly tawriba role se kaino ha gadi khogi basic tala aga na muka khogi khut sok pa saba lu kok pa cancer patient gumba kan film na sara kana dugumba adagidi advance mo aga na mi sakse alter to ba mi masak se w so smile and badagi hanu han gi ba khogi BFX na tabi da khogi makeup ki true day to ba admain taw aduga ai se Guwahati da 2021 dagi Guwahati da institute ma lai संकल्पन ना माँ से हुजकी ट्रेनर से मान बॉम्बे रे तोर पाई तार तो माय मकाले था तार उतना मगा अद मायने चंग की बने but आई प्रोसीडिंग का सुना तना तुम हेयर एंड मेकअप डिजाइन ऐसे होल फिल्म जो है ना का तुम तावे अब ये लुक्स में हमसे हादी सिनेमा से हम जल्दी पाम भाई तारे चंग बा अदुगा सिनेमा तो वर्क तो से तसेंग हम नुआई बा every time when you work on a new project you get to meet a lot of new people और दोनों interaction तो बा खंगना बा अदगी not only the people on the screen best screen deliver me this I'm thinking that ba adu ko I'm thinking that moi ma ko thinking that sam nungai ba hai tare mon adu mai na tawra interest like business na work to base adu mai na haizani adu ngasi ba the prosthetic ki makeup ta ngasi ba the rejoice na taro ki project se kya muk like tau gre adu de ngasi ba khadi film masing kya muk yam tau gre film se ai feature film when it tau de ga ha ai chat pakot pa dum work tau bani na ko feature film di am time se occupy tawe abdi it takes a number of days aduga short film na am tawe aduga Manipur da ina na mamangale Manipur da film mahataru short films ka admai ni taw gre pagi renowned director da Gautam hoy adedi Cherozi hoy moi am tawraga and then I get debut se ad lagi films de ano odo ne feature film da ko Tamil film ama taw gre na Guwahati da number Silong da number sorry Tamil language love moli Navdeep na kumbahay tar South Indian actor of how many maso ado margo ni hairstylist ni taw gre but I do not count that as my main films ado kay tasing ahan ba majorly tarok tasidi lembi lema okay as a whole cast and crew ki looks design tarok kasi ko ado ki matung da se ki Chilli chicken la kre di matung da international film ma Greece ki and Delhi da taw gre okay hadi project ta also badum takla iba aduga amaga film aina produce to project tolkadawa okay amasu lady okay adugi film do
Huzik festival the Chilli festival day award phangwa ho Oh, sorry, Okay, sorry, okay. sorry. Delhi daling ngani short film soy dani. Mamang gini ko. Aduna W na so kayo tao bani. Adu so ako gi North East ki Miss India thoki ba Hoy. na feature Gobi Chan. Okay, okay. Magi debut Magi hoy. debut. Okay, okay. Adu da so mainly prosthetic ki yamna adu so yamna mysterious oy ba kaino cinema mi hai dar. Adu so tao ki adu so mainly season ki prosthetic se. Okay, huziki film se adi ke release di public te release te tawdri ba. Public the release tawdri adu it directly OTT the lakadaba film ne adu it speak about the mental health. Huzik like youngsters the quite ki relatable hoy kitaba wari hoy ba. Duna ina kitang profile low hoy na thamba Huzik. Okay, we will look forward to it. Have it tholo pakanda so kai dum ngai jage. Right. Okay, and huziki chili chicken gi movie se ngasai gi bijuna su thambi ba ngasai gi hoi racism and alienation gi themes ti yawi, but like on the face ti yaw de have yamna manung da yamna chela ga di dum yaw ba kaino oi bani aduduga main oina yauri ba siding ngasai gi hari ba film de yauri ba ngasai gi khaba de gi ajoy ranjoy de gi jason hari ba character moi khatana tana du de yauri ba ngasai gi others hari gi character se masamak bhawba da hadi ngasai gi sigi struggle and masigi discrimination se face to boy ba aduna wali se not necessarily racism and xenophobia da khatang na tabida ngasai gi discrimination se as a human me ama da loina face to ba wari ama so oina yauri ba aduna masigi theme se yamna no na kano no na babdi na te but the way that it is the produce have the kamana utke have se masi ma kitang yamna fresh oina su khona yengjaba matam da power we have the not the direct racism khatang se da deal to bana ta ba tongan ba ma da yawi masi sam no aduna masigi de in your performances kamana se portrait of matam da kamana approach to ki masi performance ta pa matam da Racism discrimination gi oina ti cinema mayama thok reka not just about the northeast atai community gi mayam bihari gi community hoigera bengali gi hoigera ama thok reba hojikti oda akoine as a whole country oina yengba matam sida ko why can't we celebrate the diversity okay haidi karnataka de yengo hojik mayama tholai do bangalore da north india masana lakpa canada ngang de ya de na forced out tourist oina lakpa mi judi kamai tok dare ba canada ta malaka draba chamana na even north india ra chatpa matam da south india do yamna moi gisu discriminate taw adu khaktang na tabida inside the city south delhi ga west delhi ga moi gi admaini yengna ba median am lai bombay da war ga south bombay na akhoi suburb ta lai ba kangbu gai se suburb hai se kai de no haiba adugi question ama mind like an hierarchy systems ya akoi india zida no wonder why any community goes to other communities might discriminate or raise a even in the same communities there is a system of hierarchy discriminate was adugi laibase city manung da laibase small town de la aga masagi on community oi bataraga so adugi city manung da ma se discriminate weba haidawalam de lakpani arapadagi lakpani na aduna sigi films ida oirize others ki line ma yaw to aisu ai gi yum laite noi gi yum laite tasing na harga de ko loina mag se lairiza yum amata laite ba ngak tane why can't we celebrate together noi ne yum handabi aisu yum chatabi akoi si da cherau baza ano wala ko sa hi celebrate or say na man happy cherau ba na sa yaw adugi matang do nene hozi lak cheningi bese habadi karnataka da adu da nate khogi manipur dagi thokiba ayamana manipur gi diaspora including staying in india and abroad sina akhogi roots chairau ba se kau de every year akhogi mapan da leira ba su khoi dum social media da su upa phangi chairau ba habe se di celebrate to the ba yad da ba o ba akhogi culture habe su kau ba da ma le o ya dun adu su films da yamna achaw space ama kal laga dum yawi chairau ba matang da adu ga chairau ba gi nu mistang asai filmy character sing sina mo gi ngasai kitchen si da changa ga khoi black rice pudding habe khoi ki cha how khe se thong gi process si da yawraga ngasai character mem chung moi ma sen sounding ba de gi ren khun da ba gi nungai na da ba mayam leina raga su sigi black rice pudding moment sida yamna bonding to gi moment ama yam nuksiba mu umli ko aduna masi matang na laksaning masi black rice pudding sa in ate review da sudum pa ba da ate reviews na su yam phasana iram ba yari se north east se hasai khazugi chili chicken momo na sigumba ratio sa sigi sida khatang da limited oi de we have a wide variety of cuisine hadi adu do hadi pra reflect to bone ba nga sagi cha how gi moment sida yari ba se aduga adugi moment sida film du gi su yamna turning point ama su dubudi oi ko aduna cha how ke se ina
first ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯆꯥꯍꯥꯎꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯠꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯍꯥꯎ ꯈꯦꯔꯁꯦ ꯊꯣꯡꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯆꯥꯕꯤꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ how did they feel about the ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ chahau ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯊꯣꯡꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ just for the camera ꯐꯤꯜꯝꯗꯨꯒꯤ requirement ꯑꯣꯏꯕꯒꯗ ꯊꯣꯡꯉꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯥꯕ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯜꯝ ꯁꯦꯠꯇ ꯃꯤꯁꯦ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯍꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥꯃꯨꯛ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯁꯦꯠꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯥꯕ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯁꯦꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯗꯥꯕꯤꯖꯨ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯛꯁꯦ ꯁꯣꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯟꯅꯔ ꯂꯩꯕ ꯕꯠ ꯂꯥꯏꯠ ꯅꯨꯡ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯅꯨꯡꯒ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯅꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯆꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯥꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯊꯣꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯤल्मꯗꯣ ꯁꯨꯠ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯣꯡꯉꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯥꯏꯌꯦꯕ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯎꯅꯒ ꯆꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯍꯥꯎ ꯈꯦꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯒꯨꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯥꯍꯥꯎ ꯈꯦꯔꯒꯤ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯏꯚꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯂꯔ ꯀꯩꯀꯩꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯗꯣ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯣꯞꯅꯦ ꯑꯗꯨꯏꯗꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯦꯡꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯦꯡꯀꯣꯠꯇ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯤल्मꯗꯨꯗ ꯊꯣꯡꯒꯗꯕ ꯀꯥꯡꯁꯣꯏꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯐꯤल्म ꯅꯝꯕ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯦꯅꯨꯗꯣ ꯍꯥꯞꯄꯗꯨ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯃꯍꯥꯎꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯃꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯖꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯥꯁ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯍꯥꯎꯗꯣ ꯈꯪꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩ ꯇꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯍꯥꯎ ꯈꯦꯔꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯁꯤꯟꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯄꯤꯒꯗꯕꯗꯨꯗꯅꯦ ꯀꯣꯠꯂꯒ ꯆꯥꯕ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯑꯕ ꯁꯤꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯄꯣꯁ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯤल्मꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯗꯔꯁꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯃꯁꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯆꯥꯕꯗꯣ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯆꯥꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯆꯃꯁꯅ ꯀꯣꯠꯂ ꯆꯥꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ spontaneous ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤल्मꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯆꯥꯍꯥꯎ ꯃꯥꯏꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯥꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯟꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ continuation soiba khotpe yaurasu continuity gi matung ina tarokadabni chahau kherdo amuk ulakkadoini meyama one take ta loi gi be phibam dune ba haidi du lora kan da amuk su prepare to bada kalen abu hoi haidi oi cha thokna gi dana ama muk sang ja ama na muk sang ja aduga chahau khe khata suna tana ngasai gi haziki crew sina ngasai gi noodle home haiba sidagi thol aga moi food truck ama hobagi wari ma yawi aduda moi ne cater to bom matamda camera mama sta how yam ulli ko khoina jam try tawne ngasai gi thoiding yen gaina ga haiba not only chili chicken khogi manipur gi hadi spices myam gi blend nam yaroga thoiding yen adigi di smoked pork kaina ga with herbs hadi so ayam mana manipur gi ngasai gi north east centric herbs myam tawi ko adi lakchening baje masigi theme sida cafe gum ma tawningba khoning ga idea ga leba nagra mina ga tawbiro taw o kaina ga haiba ga leba ngasai gi thoiding yen je particularly am try tawningi sida kari wakhale tweeting is I think he specialize on the recipe ne okay aina thaina master chef ki tor ko matam da creative gi ne inspired from Shillong gi khasi gi jado today di moi gi adu khakta khasi gi food moi tweeting jam season ne ko tweeting ko ok thong ba leiba adu me am lai ko today di moi jado hai ji liver ga rice ka biryani gi type ne to tweeting jo ha pe ba adu mo me am tor khan da aina Manipur da tweeting diam season ne so tweeting season of the season of the kya season adi armain taraga ina creative gi creative han tak season chance am phang du da ko idea koi Manipur gi ut ka da hai je adona recipe me ama same ji palatable to the outside of Manipur idea Manipur gi touch am di puraga north east gi touch am di puraga fuse torga mapan da ju palatable hoy gida ba hekta pijaning ena se gam ba thokla pija ba ya de idea habade moi kitang haina ba ma chang ya acquired taste ne haita koi Manipur se adana mind torga to create ba even atuki noi chahau dai ne chai loi na ma ai trial to bakan loi lagna binga tne ba te me am se ana sigi se ta sing na har ki 7 heaven na tholei ba restaurant ta huzikta sing na gi season mazulor kandane adu chakmana ba clone me ama tholakata ba soidre tu haidi mapalam da leiba me am sine oh smai yon ba yai ko
ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦꯕ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯕꯤꯔꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯖꯣꯏꯁꯇ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯔꯤꯖꯣꯏꯁꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞꯀꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯔꯟ victim ꯑꯃꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯐꯤल्मꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯎꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ how many hours did it take and ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯔꯟꯁꯦ ꯄꯨꯡ 3.5-4 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯂꯤꯀꯣꯟꯅ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭रे ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯦꯂꯥꯇꯤꯟ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯅꯒ ꯃꯤꯊꯥꯏ ꯆꯥꯅꯕ ꯖꯦꯂꯥꯇꯤꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯟꯁꯦ ꯅꯝꯅꯤꯁꯦ ꯈꯪꯗ꯭रेꯕ ꯕꯠ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯂꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯅꯤꯇꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇꯦꯟꯠꯂꯤ ꯅꯝꯃꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯦꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯝꯃꯛꯀꯅꯤꯗꯣ ꯈꯪꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯖꯦꯂꯥꯇꯤꯟꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯗꯥ ꯚꯤꯛꯇꯔꯗꯨꯅ ꯃꯃꯤꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯟꯖꯜꯂꯒ ꯄꯨꯡ 4-5 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯞꯄꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯞꯄꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ it takes numbers of hours ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯃꯆꯥ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯗꯔꯤꯗꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯛꯁꯦ ꯐꯖꯍꯟꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯁꯛꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯐꯖꯔꯤꯉꯩ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯛ ꯐꯖꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯨ ꯍꯨꯃꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯑꯣ ꯃꯤꯖꯧ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟꯗꯣ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯨ ꯁꯝ ꯅꯥꯟꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯨ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯒꯤꯒ ꯇꯧꯋꯦ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪꯅ ꯐꯖꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯣ ꯑꯩ ꯀꯣꯟꯅ ꯐꯤल्म ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯁꯛ ꯐꯖꯍꯟꯕꯤꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯛ ꯐꯖꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯨ ꯁꯛ ꯐꯖꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯨ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯂꯨꯛꯁ ꯃꯥꯟꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯣꯟꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯣ ꯃꯨꯍꯜꯂꯛꯏꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯇꯦꯇꯨꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯈꯨꯝꯃꯛꯏꯅꯦ ꯑꯗꯩ ꯗꯥꯕꯤꯖꯨ ꯁꯝ ꯍꯥꯞꯄꯩꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯅꯞꯄꯛꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯁ꯭ꯀꯥꯔꯁ ꯅꯨꯡ every details ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯞꯁꯇꯤꯛ ꯃꯆꯨꯁꯤꯕꯨ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯤꯅ ꯉꯥꯡꯉꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡꯗꯣ every detail ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯦꯗ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯥꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯈꯥꯕꯁꯦ ꯀꯤꯆꯟꯗ ꯋꯣꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯤꯅꯦꯕ ꯊꯥꯎꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯣꯡꯗꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯋꯣꯛ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯆꯣꯡꯕꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯃꯒꯤ ꯂꯨꯛ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯨꯗ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤल्म ꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯄꯤꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯦꯗ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯨꯛ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯦꯀꯞ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ complete looks loinamag every yauriba ajoina sibagi sin mai kamaina skin tone change tawrakani morokni mangani leigre magamaina tone change tawrakani loinamag keno put director the presentation pidoing haitar they look sina dabizo gi look se mari mangara ni cancel chalai se heroine gi look se mari mangara ni cancel chalai se khoi do song ni aura director do hambra aduga but loira kan di yamna simple man be wani but it takes a huge effort to create all those characters hadi camera da chana adugi image so tana bagi hoi masam so phala ga su pung 3-3 phara continuity dum lai do ne yeng ba yam lai ba man ba but adum yam dum set pung hadi pung 3 set ta thadore hadi pung 4 dei la pa ke do ne ba pung mapan tara mo continuously shoot tarok do ne mo gi look se leng da na ba okay aduna makeup artist ki job se hadi strenuous task ne ba hoi yam chawe hai dare film da especially adu su nungai man bagi passion oi bagi ko work tawrogani film se but yam tinali yam nang wai hai dare film da work nasi phaw da di rejoice na tarok pa project me am da ko karamba task karamba makeup look ba create taw bodana khwai gi challenging oi ba phaw ki ba ke the see film sin oi ba na chaga topa kai kai project ta khwai gi most challenging oi ki ba se project loi namak se loi namak yam na challenging I count myself ko yam na dum challenge loi na loi loi maram di ai khatana effort se thadaraga hazar e habiya de collective all the yar me loi effort thadara pa director gi vision du su sab ana tana bana hoi mainly film da di makeup se kai no ha kan da director gi vision du ne hoina screen da puthok rai si tarak traga di mana nungai gi ba so nungai rai aduga example kai lembi lema tam da su lembi lema film yeng ma kan da bi jo gi look se kamai tor ni ha kan da yam nali ba mas mai amai loi khui hala gi ni ma hinga loi ha pai ne ba sang adu kum bagi looks me am ma le ha tar magi way of living kamai character se each and every head to
generalize over, analyze over mathau yam tae. Aduna I do every character assigned to me. I think I find it's challenging. Aduga dumaina director na hararo kasi proceeding asai mai cha ke baido. Adu so ko yam na wakal se kamaina puthora ino so ko simi man tan si tor ha ga kudak ta puthora ke sin oraga. I am na applaud ka to video ko set to the lower ka sina thagat pi hatare they didn't expect that from us. Adu support ka lai bi hatare pizza ka lai bi sir na akhoi ki director na I'm very happy with this kind of daraga. Adu mainga ngai bo moment jam lai hatare. Adu character di loina mak challenging oi. Adu mai hatani. अदुगा अइना सुम ताजाबदा रिजॉइस हुजिक से इंडिया की मिस यूनिवर्स पेजेंट तौगदोरी वसिगी मसिगी सु मेकअप इन चार्ज हेड ओइन ओइ है सो कमाइना सिगी से हाउ डिड यू जॉइन हैंड्स विद मिस यूनिवर्स इंडिया अदुगा कमाइना सिगी मतांग सिदा खगी व्यूअर्स सिंग दसु कमाइना सिगी से संगकपा एंड कई कई हबदी तौनिंगबा लई दगी मिस यूनिवर्स अतिन अचौबा प्लेटफॉर्म अमनी को अदुना व्हाट डू यू प्लान टू डू कई कई तौनिंगबा लई अदुगुम मैम दो मिस यूनिवर्स ओइना दिना ते को मिस यूनिवर्स India represent toraga chato is Miss Universe asigi group amale hai Delhi sida ko Glamour group abdi moina Paris Miss Grand India pai Miss Universe India pai adumaina dugi lei aduda nongma I said I was Delhi base oire I ahamada Guwahati ore me dema tune Manipur da chahi hom lera ka na dabli so film to minar me ka adula ka na Delhi tum challe aduga nongma jeki Miss Grand India Assam dagi runner up ta giba mana shoot ama harak paingonda aduga shoot haraka na shoot tawra kan huziki moigi photographer moi team am lay it's a huge number of team ni moigi se moi se la akan da aina moigi hair stylist se tawra kan da hair stylist na moi na pam gi bhai tare an mai tawra kan mai hai aduga moigi huziki directors gap to una pio patio wari sa se koche nang si hadi we like your work kind of tawra hai the next size una chale aduga da mai to we khole mai layer se khole se ha kan da very fortunate and mine like you but meanwhile they give the liberty to work as a freelancing when I work out with them people I'm very grateful at mine that way ado I hana pageant ta 2000 I han ba career hawala ko matam da pageant ta work tawre Miss India gi talent director hujik pudi like it 2022 da like it ko Romy Gogoi has a Northeast ki talent scout oi pamana abini Miss India chat pa mi gi ado chekan chen hoi thoki ba matam ur milai thoki ba matam da mana scout ra thoki ba ma ga thengnaraga adai ma na tawraga aina moi message acha ki mami sing da aina makeup ka tawraga tutor tawraga Guwahati dis smile lerame adugi pageant ki khut to khara leibaga adai thado khraga 2021 22 23 na film lom da toy onjale aduga handa kisina have the I makeup artist mo I don't want to just limit in one field I di ozasu oining e bako I wanted to be an educator so I touch every sector field sigi makeup artist like theater the boy of film the boy of even I work at media before aduga adumaina tawraga experience so tanjelaga I muka educator oina lightning bagi plan laiba adumaina ka khom hai ta aduga matang asida ina video do sulak ninge dum rejoice dum sida supplement to video oina lak ning baje khoi husiki North East ki talent mayam amalei the actor da su the story writer script writer storytelling yam haiba adudagi hadi mi kharana mu yamna talent le language issue su leibadagi dum Manipur da smai sum leibagumba ana sigumba talent pam North East ki adudagi hojik ne dekhoi Manipuri context da palamne Manipur macha mayam ama sing se kamaina khoi smaina mainland India da makhoi se masak ta khan and recognize to bina bagi damakta kari lambi sinbi ba ya gani na traga kamaina mu khoi se have talent mayam se smaina sum manga ga sum lega recognition phangdana loi bigi mahutta kamaina moi se pusala pa ya gani ngasai gi mainland filmmaking hojik tori Netflix Amazon Prime da sum mayam ama su lady ko sigi film gi matang se da kamaina film industry se changhala pa ya gani kai wahi thamini adugi waste am lai gre ka like example ama kanam pi ge ko khoi Manipur gi lak train da huzik Mumbai da shoot toriva even international project lai bu kholi ba shoot toriva myam je outsource toy toy ka outsource toy je mafam huzik aham da UP de ngak to warame ba haidi it's all depends on the government to UP government na kamai toy kan da moi da lak pa matam da moi da shoot to ba matam da location maina silak pa kan da 45 to 50% of the crew di you have to take from the UP do a subsidy PB could be a mind to ever aduna thaina di struggle tawraga Bombay da chalaga haidi thabak TV could be to da UP mansa gai UP da mayam da dum phamaga thabak phange ba smite of dana huzik Bhopal has become the hub
Huzik yung tholay ba panchayat kay do Bhopal the best ni aigi adu de ai na tawgi ba series amju tholak dore Netflix ki do Bhopal loi shoot tawre ba huzik even the Hollywood ki film gi India connection to with Bhopal da Bhopal hide ba mafam jida huzik film industry chawna set up tawra thamme ba equipments tagi do de local crew me amja loi pi ba dona assistant director dagi the makeup artist dagi hoi moi gi key oibodo Bombay dagi pork patar ga so atai di oi chance pi bodo and minor torp dagi mana tama hera ga project to gi head oina kaidong nung da direct oina head oina phangba du di am wai ba adu gi 40% gi crew member me am do local to piram ni na adu na moi gi options to yengo mana huzik hari the talented oiba me amse kamaina mapan thokani mapan da recognize pang bhai smile tok dana khoi gi north east concept me amal lai shoot chu me amata wi tawki tawraga thoki ba bari amsu yaugre ka armaina lakpa matam da ju Bombay dagi puhalak gi darkar oiroi ba khoi gi Manipur gi oina smile tok dana singumba rules ama set up tawba ko smile tok dana north east lakhe Manipur gi concept ama nam gi id concept se lakpa tar gadi you need to have deal amako smile tok dana sigi crew members maina khoi sidagi lawgadam kotkadam and maina high batar gadi it gives a chance to grow hadi akoi exposed to gi chance ma phange second ways ta akoi gi lariba talented me am lariba angang me am lari se first thing first masai pan give the communication skill communications and soft skills di tambam yamna darkar oi masi matamaga kai gino da adal lariba sidik cutthroat competition ngakane ba ana adu me am the face to bangam badawa adu third thing da akoi gi sita lariba project me am ja quality project ama thokpa masana thabak to me am do more than the quantity quality oina magi apha thokpa matam da rejoice masana makha tarakpa matam da mina taraktana neklaize smaina adugi neklak paju yamna maru oi aduna sigi way se haidi sigi ani ohum oiba singum way se to butaragati north east ki amasung Manipur ki talent me amsam panda chatpada yam thina laigani ba chatpa haise ada lairu ki darkar oiroi ba example Robert Nauran yam thina maming chatlaba Manipur da best auraga Bangalore ki thabak mana loi paiba ngamba Bombay gi oigera Delhi gi oigera ma chali me amse halaga yumdane ma lairi se so he is an example magi thabak na dum hoy makeup artist ki field se yam chauna huzik lady hedi even lohong ba season da su ngasai gi makeup artist sing sigi pura mo gi season edu go mo gi season se lohong ba season lore haraga loi basu na te manam di ate event ki su mati ki su hedi somla kan da mayam ma chatli aduna film da ambasu amati prosthetic makeup ki kenu sida career se mo sida changhallak pasi su yam na matau tai habde du go talent mayam solaka dorim ni aduna sigum da rejoice na kari advice biningi si mana in khalak leba aspiring kenu si makeup artist I experience Manipur da tong se hoy se ki season ma dam na mo seasonal ki thabak taw zakre aduga free over matam de khoi ge hanan tar mi se music video da work taw ba film da tong na me ko aduga papan da di mai ti tasenga ai bridal artist na di ai bridal artist okay aduga ai film da taw ha ga di film da adi mai magi department da conjuri ba da yam adana excel da we ba aduna su secret khara different way kai gino de ko Manipur yam pikpa kaino mafam mo oibanina tasengna the film da oiraga su tasengna scope si yamna pi haidare ko aduna adum like number 1 point secondly the aina khara exaggerate to the haga di instructor phazana like tabase tasengna guidance to bine ngai like tabase asigi ne saijani aduga scope se kamaina learn to ba si learn to raga se field da chang ba abra si learn to raga se field da chang ba abra makeup artist haga just came with or attributes the retail na so am loksan bale re ba pagi makeup brands me am na so ko aduga adu field da so am lay salon da so am lay work to bam am lay ba adu to phazana proper education knowledge tuma bibi raga di I think mayam habni makeup artist am lay re ko Manipur di hujik ta sengna aduna moi me am su khangan ba mathau ta course ma law re ha ga just yum da ta lay di ta sengna nungai te educator mo na su nungai te ba ai just paisa tan mo to pa ta la loi ha bagi wa chakki ba ho responsibility lawrak ta bado ai the students singe adumaina su khara khanhaninge educator singa lay ri singa aduga proper way se moi hana phajana khanghaninge habidi these are the scope
these are the place to be fit in mai tor khangala gan the students sing mai ne educate ta honing aduga ni muse makala lakchini se sagi films da maru ne chili chicken sigi men step mas ke wari sin yorisi ngasagi as very human oiba ngasagi small towner sing big city chatlaga with big dreams ko khoise sumaina mapan gi si metropolitan city da chatlaga di khoi thabak phangani khoi ngasagi hade khoi gi means of living se khara nungai rakani khaibe gi asa da chatlaga adubu hadi mi khara na daw yang khiba khara na budi thabak achoba phanganga su ayambadi habedi ngasagi middle class level gi mid level job sing sta yamba tawraga sida language tawraga waraga leba sigumba sina ayamba theine aduga amuko su ngasagi bijuna thambi ke ba khoi ji deriba manipur gi shu sida miyam se manipur da thaba phang bagi mo to ware mapan da ina chatlaga nungai rani habi gi matang sida sigi awareness ki su yamna achoba part ma yauri chili chicken gi matang sida aduga ngasagi mapan da khoi gi north macha sina thabak tawbada film da su ya phajaba lan ma yawi habi de khoi da pami se just paisa khatang tan manate what we want is respect and habi gi thima ma yauri ko aduna masigi matang sida hojik manipur gi da society da khoi reflect back tar aga mapan lam das maina thabak thi ba chat ba khot pa matang gi matang sida mayam sida ko hadi khoi hojik unemployment issues achom lei ni ko aduna kari habiningi and habining habidi kari advice and hadi films that I would say this movie is an imitation have the reflects life what's going on in life ne badu ne ba ulise masigi matang sida mapanda ki thabak to chatli ba sing habatare ko aduna moi sing sida kari hadi kamaina kari advice bibiningi hadi should they pursue their dreams and still they try to maintain how can they maintain and retain this respect habatare ko I think below chatgadamni you have a dream pursue it hari chatgadamni aduda thengnariba decision nang decide tawriba I have to go there hai giba khongdek thangtok ke targadi you need to ready to face all the challenges faced out adubu we are part of India we are an Indian and we are proud Indian aduna masim di kawroi taban chatkhiba matamda challenges adungba discrimination me am thengnarpadi yamna thengnar ko thengnar matamda awareness aina ngasai haibado haidi mafam du chatpa matamda respect haibase phangbaje yamna wai ko respect phangba yamna wai phangba wai haiba targaju aduduna as a learning lesson oina khangjau aduduna lakadawriba hawrakadawriba angang mayamda lehoriba yum mayamda takpiu awareness oina akhoina lakpa matamda asi thengnai aduna noi sigi je prepare tawra lao okay example chatgadamni why should we restrict manipur khaktang da leibagi darkar oideba adu khaktang na tabida mayam da guide oina ngasai mana ha da guide leitaba na ko adugi guidance ama piba khaktang na tana huzik mayam thingnari ko manipura post pandemic da mupalam da chai mayam le even I myself mupalam da bari ma leiro matung da yum da halaga to give back to the roots haido aina taluribe experience aina tamuriba mahi hadi akhoi ai horak pham society gi sigi chaw khatna na gi tamak ta kainom ta di tawbana adu gi tawbuduna guide as a guide toina as a guardian oina oiraga akhoina faza na mold toraga groom toraga thador pa matamda ngasai gi aina have respect to mana if that person signs adum respect haji chelaka dorabani mana inarubagi hana di nonjara meba khoi khoina si leiba matamda ki na self esteem do low eraga ko koina smaini isai da sangninga ju si da setninga ju moina kari harakini moina kamaina torakani have acceptance to validation to theorem bodo if we go with the full confidence that yes I am capable of I am matamda kadam nung da moina handana yen kadavna te just kai supplement to bini supplemental thing I can add to cover up tawre adi ma aina haining go to sulen cover up tawre ko so agi experience has taragadi sida dum ai hana dum award hangre I'm already established I with the abdi you have a name for yeah the maidum later maga but when I moved to another city abdi in a challenge la eboko I'm starting from the scratch again just to achieve what I am today aduna I have gone through a lot of pen of thorns me am la eba just phang manate boko aduma aigi maka kai hai tare achievement hai rega again sidagi tawraga chatkiba preparation adai the skill sidagi khangja haijaraga chatkiba aduna di amna adadi muka kitang di light to hai tare phang basa tabak se aduna excel the moment and the skills loina ma I think not only the makeup artist loina ma whoever mana tawjari besin from the ko kra excel ta honing knowledge am la hening do chatki matam da I think nobody can beat you this is the what I'm trying to apply here
Music se program se lo shalak pagi matang sida khoi yamna atien ba questions game ha betare aina question khara dum hangjage aduga dum khara thuna ha betare ko just what in your head top of your head adum habir ko masida in han lak chening besi se ani magi adum pull up ni ko for both of you ha tare ko ngasi bhaw the favorite dish to cook or eat kekin they have always iromba. Okay, you just keep Ako man kung dili ha. I think bagi hadi hygiene man natin. mom's food ka Mom's food, yeah. okay. Next, describe chili chicken. Say in 3 words to describe tong ni hairagadi kay words. How will you describe chili chicken, the movie? The movie. Okay. Hot, sizzling, and tasty. Yes. I get the emotions, collective energy ko. Aduga fun. Okay. Aduga As a crew member mo. Okay. Aduga set have the funniest person on set kanawidi. Funniest, Tom Thin. Hadi Jason ki character. Jason character. Okay. Cast the character. Kahadi anybody on I set. already have the back to live in amalay art kitim da Ravi na. I think I find him most funniest. Ravi na. Okay. Hadi adum you all had fun in on set never. Okay. Next, tea or coffee? Tea. I prefer tea. Okay. Mathang da ngasi ba boda yung angok pada hadi favorite movie genre? Mystical, mystery, thriller. Supernatural style ko. I'm a big fan of Bollywood. Bollywood haraga so historical ado I think periodic film is my genre hai tar. Okay. Looks so great out dun Hoy am challenge se phazani ko. Okay, hadi khoji bhawbada hadi khoji rejoice amadi biju na yeng ba binge watch tawriba movie kai laina tag series kai yeng bi. Series Netflix to ziklay easily into the habit. Curse na. Curse, okay. It's all about the mythological, mystical, magical power mein aapki. I'm not a movie buff. I did knowledge. I'm like just I hide I character sign to rakanda other relatable movie. Oh, okay. I'm not a movie buff. I'm sorry to say this, but okay. Aduga cats or dogs? Animals. All animals. I'm not a pet. All person. animals. I'm not a pet. No discrimination in animals. No discrimination. I'm not a pet person. Okay. Aduga habadi after a long day ngasai thare makeup thia ko ina changba set ta ko ina work tawraba matungda yum halaga how do you relax kamai relax to Nang ha hayo makeup kya. Akoy gidi room je loino pi hai flat ama pi ba akoy cameraman ga akoy makeup tingal adu ma lang adum tawraga chungdum de bida shoot ka chat pe awe adu mai tawe relax se habadi hadi what is kamai to ki set to da adu to ki ba da to ki ba funny map to loi putho ko mai lang hai tar. Okay. I really envy other department. You know, as an actor, as an actor, just relaxed over pangdi. You have to be continuously in that shoot. You have to be carry that personality. Mentally, being alone. Thong thing jalaga kaam nung dalay use small character say only when movie se loira kanda ID loira kanda relax to not only that but the top samne ka character yaw bisin do mo khoi se kauro ba ya de okay character do off screen do so character do leiba masa nik pa saraga ngasai ge revenge to ba rebel to na pa mai do ni aga dum lei jani masa se do khai re na thomak toi ba almai taw ba na khoi moi se kau ba ta na ki ba character life je akhoi hadi si de public na uda ba actor ki life kai no mane ba I because you know the set 14-15 hours that my dum lerak pudo leraka yum halak pudo suna ID switch off on ya ponte ba hekhala ba irulu thok ba freshen up toraga hayeng gi amuk prepare toraga tum doi ni na adu du tum carry on to na ta singna ai kanano hage kanano khangning batar ga di film to pura lor kanda back to myself there ming ga moi gi ming da kau character ming okay as yam na akoi na si ma di koi public na di koi di just product to tang u ne ba si da matang si da hayo ge ka rapid fire or gaza Manipur ga mapalam ga khara khena ba lai sina ka akoi gi film tar ko matam da we are refer as a character's name akoi gi vanity van do gera room oi gera every green room oi gera ming thet pa matam da na akoi gi real name do character do gi maming da ma okay had always had a full devotion to the characters and the films that dedication director na kar pa ju khaba
Jason Michael Green. Okay, okay. Aduga makha chatharakpada, if you want to have dinner with any historical figure Manipur India World Cup, any historical figure or bijugidi any supernatural being have the dinner with any other person, fiction or suyai the real person or suyai legidraba or suyai kanaga hadi who do you want to hadi chili chicken se kanada pigening have tare sam Oh, chili chicken makti pizza right ko hadi changang ama pasana lo laga hadi singju bora ga samina ba hadi legidraba hisam irabot okay mani iramba lagi magi ideology magi wakalon tingraba matam du mana to bunga mami bathabak me ama I'm fascinated by ID para iba tamay iba me amdo ti amani hamin argas maina ID hoy ham mapaw sangam gada ba mati may masado maina videos kidi kanale the public figure nothing comes into my mind right now, but personal thadi ore ko akoy balay kidre kahi ni muksure ado I would love to have one more last time ko maga tawing chamina ningi dinner se do nga khong ba duso ma nga khong ya ba adugi khazai nung shiba wali ni aduga makata na hadi kasagi hadi both maruin chili chicken gi da ko chili chicken number da de makeup ki line de gi su in acting gi line di so quite the favorite part si ma to gi ba de nungai ba moment am ha bitare film si da karam hoike ai gi quite the nungai ba moment dina there is a particular fight scene the bathroom manung da loi character do suraga sagi todi to hadaga to loina mag dehydrated ora bane yam cramp oi ba room du da koi character oi changaga am chaotic koi ba scene ne ba character amazo loina mag involved to ba adugi du da distract tok da vida character do aina pambe emotion do pura ga chat pam mit law thoga mit to at chung thok toi to ba emotions up and down oi ba pura chat pangam ba je haidi adugi do scene do shoot to do atay am to de adu khatang ne ba nong pura sang ne okay adugi do continuously in a character the whole door ga pu bangam ba perform to ngam ba ai gi am tina it's one of my scene no mo oi ki pasita ko ai the favorite scene saying as prosthetic to adum so ore ko aduga secondly ama around to jage ba akhoi director sino my vanity van lai ai na vanity van work to sir choice problem ma lai re hai kai to rage sir what can I do for you hai secondary actor khana bado sin da habadi numi dang da filming ga di khana mani abdi you guys are more to bonu ya mai pass ha base hari mai gi flat to flat to da khana bado mai no pass ha base numi ni na me badu sin se no pass ha base no ma ha malak da ma koi se so malak pa no nga la ga ma koi se safe to la ba oh continuity career joys to something ha ga is numi da so koi nung so kaim pudre ko adai de ai se heroine gi extension pu some extension da gi to raga ma koi nap pa sem gre ba ina ma na ba kamai na phang de kok to ga dang thok re nap kre adu lora kan the director na personally la ga yam na chapot ka pur la I really bow down to your art ai nga tarame ba adu matam I think it's my achievement habadi khata udraga su character du da but atopa me adu loi cover up tawre me na ko adu I think that's my most one of the favorite haitar okay am fazai aduga quite last la finally piece of advice to young actors and young makeup artists who are watching this young actors the advice argati I isazu I'm learning so I don't have to I'm not in the place to give advice to the people but just as a knowledge in a share to wudi to weka hai di pawayam tammu pagadam ni amna character has observed to why gadaba ta why gadaba mentally targa observe to pawa hai di masagi pawa matam da creatively mind ji the loi tholok pani sin ma ama do wari ma paba matam the radio drama taba haigada ba yengbagi mohota taraga visualize to ba adugi master tora matung di yengbagi kona lakpa but adugi me am dugi process to the quite ki cow the communication skill work on your speech and diction adu khaktang haijan okay I should advise the Heiser. I think I'm not in the right place to, aduga I give when I had the corrupt see the industry see the layer up in the com. My the Heiser her suggestion in a period. Learn more. Have the nang knowledge layer matam that no one can beat you in a sahagi bedo. Aduga ego se. This is the first thing. Mutat kada bago. Lay besungay adre. Hadi attitude and ego se. Right places is in a bio haitar. Adu me am do loina mak kumjalaga. Nang na dedication as ana tawraga I think nang na pami ba
mafam do box ay yung naman ni hadi at least nang last le pag sunag yung number lock ni ba adumay na hygienic I think stick to you yourself be authentic to yourself aduga please be greedy to your work okay may ngai de vida greedy onya level adumay hygienic yamna fazai okay hazik si matang asida cinema spot la shala pagi tanja do lojage and before we end in hygienic base ho give viewers sing the hoji without showing on Tanta Police and Comex please go and watch Chilli Chicken khogi soil dagi haurakhiba khogi erecha sing cast and crew member oina khogi Manipur gi oiba representative oina yam thazana role achouba ma yauraga films de portrait ori participate ori mayam chatlaga yengbiu yam sunungai samuk su yengjeru and matang asida khogi cinema spot la shala pagi matang asida biju thangjam and rejoicing lingbi pagi amuk hanu su thagachari thank you very much cinema Thank you so much for having us ngasigi oina di khogi cinema spot matang asida lotion bagi tanja de lojage khoi every week adum masigi episode se adum khogi pamjaba filmmakers actors film directors script writers adigi makeup artists adum na pamba kana kana leibige habedusu ke comment adum thambiramu khoi wari watai sabagi episode mathang nana adum puduna lakjage ngasigi oina di matang asida kaina na baya thaini jage pina biris